mamela kuthiwa ngelinye ilanga umama utshatile unendoda yakhe. Yafika indoda each and every day omakhelwane bayakhuluma kuyabaza omakhelwane. Baloke betshela le ndoda ukuthi hey man mawusiya emsebenzini kunobaba lokho engena la kwakho. Le ndoda ayizange ibelieve lento. Baloke bemtshela abantu hey man kunobaba lokho engena la kwakho. Ubaba zange ibelieve lento because uyamthemba unkosikazi wakhe, right? Njengoba na umthembo wakho. One day ubaba ukhohla license sekephumile wakhohla license wajika mayijike ekseni wathola le ndoda uthi mayingena kwakho uzwe ibarathon ingathi ayikho enough ibarathon ukuthi bese endlini ingathi se bedroom ingathi ayikho enough ukuthi bese bedroom uyizwe ngathi sembhedeni wakhe angikaze ngazi ubaba edineke enyanye kanje mayifika uthola le ndoda nenkosikazi yakhe mayifika ufika uthi mamela angeke ngakubulala baba nawe nkosikazi yami ngicela ugqoke impahla zakho mawuqeda uthatha i20 rand ungishiyele yona phezulu kwetafini ithi le ndoda i20 rand noba i10,000 uthi ngithi i20 rand ngicela ungishiyele yona lo baba washiya i20 rand wagqoka impahla zakhe waphuma wahamba uzwa le ndoda ithini nkosikazi wakhe uthi mfazi wami ngicela uthathe le 20 rand uyiposte okanye uyipaste efridge. Lo mama wayipaste efridge uthi lalela the day ngiyofaka 27 bullet ekhanda it is the day uyosusa la 20 rand efridge. Hasahamba isikhathi wajabula umama mayijabula umama umane ehlangana ne20 rand efridge. Every time mangathi kujabuliwe aloke ehlangana ne20 rand efridge. Abantwana umama ahamba emsebenzini angashiya imali yesinkwa abantwana bathi mama ushiya ngamali yesinkwa athi bantu abamphekani noba ipapa bathi mama kune 20 rand esefridge athi bantu abamningayithathi 20 rand because it's my life nayisusa la 20 rand mina ngifeel waphela umama engadliwa okanye engaabuswa indoda eqedwa i20 rand esefridge uyayazi ukuthi yeza kanjani waphela umama edliwa i20 rand esefridge. Mamela ngiyamkhumbula umama eshona akabulawanga indoda ubulewe i20 rand esefridge. Ngisize la ungahlekisi nge20 rand zabanye abantu kanti wena clever 100 rand yakhe ifihlakele. Ungahlekisi ngamaphutha wabanye abantu ngo2024 kanti amanyala wakhe afihlakele wena. Ngoba kusena wenza kuhlekisa ngama20 rand yakho i100 rand yakho ifihlakele before uthatha ipulpit before uthatha ipodium before check amaphutha akho masinogooglisha yini esinoyithola ngawe. Abantu baphelile mawubona abantu sirathi hey kunama20 rand asiwafihlile kunama20 rand esinowakhuluma abantu bangathi batshintsha indlela abasibheka ngayo masingaba sizongena kulo 2024 ngiyacela check i20 rand yakho ukuthi kuphi ungisize ungakulinga uhlekisa ngamaphutha abanye abantu as much as uhlekisa ngamaphutha wamanye abantu 20 rand kanti yakho amanyala afihlakele sanibonana.